Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nongelam jong kodor barshnong gofling haringkat kejunanang WMLA uba elhek kiraret banikendu yaga Deputy Commissioner ke East Khas Hills ke Kong RM Kurba banikran halor kejing ke bagi pat ba nong shongshnong ki mat nagadau bagi nong penyat jong ke golf course ki krong pisa yaki bawan banyat kai stem habakran banikenong thok kubor hadian kejing kendu bat ke DC urang ba shnong ke gofling uba Michael Hek Ulaong bagajing kendu bat ke DC kalong ke bajob bat nagalang ke klub kalap diang bikin om krong shu ke bairung bat dia kemaran saudong kin a ya shnong ban penankam bat haju kapor ki laong ru bikin tap kam tap jam yagi kena security baro Ulaong ru bagashnong kan sapleno ke khardop baki lakhang namar ya ke bagashnong ke dawa kilomenjur uba hek ula benrap da ke baong bagashlong klub ke kam trailut e baro ki jaka da ke baong ke ba ukam ai umat kam hendai Kim Day ban pendik ya kashnong. Ulong ru ban kaliang ke Board of Directors Kim Day ban penken ya ke bakile menjur bat lada ki pendik biang hagi por banwan kashnong kala ban khang biang barkin sa ai dak bating Nakaliang UMLA kathan uba el hek ulong bakilawan banikendu e DC bat kile penbet berkesilong club halor kijing hak ban pen kam ya kani jaka ya baro kijing lawa jong kashnong kile penbet lut bat kamlan shu kanu kijing Ulaong ru bagi saushnong kata ke mauro ke siap ke penthorba bat ke golfling kide kishnong ki badan senda bat ke golf course kini ki saushnong ki school ki balang lada ki perenkam ya kani kamadan kim dan kam ban siu hende ki hab ban yat lingba urang ba shnong Daga segi ki wani kedua daga shnong alor ka jidot kam jong kinong shnong jong kinong golfing daga tak belaju trai kam nak bentaga jeng bah jong golf course ting lawarra ya ga jigya sutu jengmut bat ka komiti jong ka Shalong Club hak ba mengaruh galong member hi jong komiti Shalong Club galong ru member jong ka Shalong Golfing la khala he sad ngi permanent member hi jong Shalong Golfing ka ju porong along local MLA banta life house nam nagane ga ju hi ka konstitusi ting la ekret ya kita ga ege jige ga ba ka Shalong ye kendu daga banta ka accessibility mut bandrung dela ka ke madan arbil indo ground ka ba youtube kum madan saw bat daga banta ka ya ka step jong kinong Shalong Golfing kita baru kini komiti baikan tasi berdalang ba khot EDC kila ye belot baro umda jingwit chu kanu gejeng ke ala abyang lo dadong sedong solve problem aiwan kendu EDC aiwan kalang bai ba di MLA jongi bat ki ex member ki samla baro yon kendu teka kam kalong success baga nagaliang ka club kila accept ba ka bai entry fees kim krong shu eka madan saur kin abi ke shnong bat pandan kam pada kuju opor kila orang bagi tap kam tap jam ini kena seperti baro telor kita baro kila rajilot dan kalian kesnong mentasi kin pipli no itu ban kicha ban kin krong ke pisa kam dan problem tambot kay bagi demand kesnong kay bagi pan kesnong kila corporate lot kila pediang lot te tangitai dan banta ki south league kesnong kade nang banta ga moro kade nang taga golfling kade nang taga siap kade nang taga terba man mangi baro ngide ki boundary jongka golf course kini ki south league kesnong ru bagi kena school bat kino bondo gubernur kam ga balang ru la tagi penon kam ga dengan madan kino kam CWM ta bang debenya lingba jong ki rong ba sno pi kani ga jingkam try jong ki kalong ne uklop long ne jingkam try le boro ga jaka berkat ga polis kota ru ada bang pi media la ESP pu ni ga yung ba paisa ba ukam try ni ga kota la dong syar tu klop penting bang pi mentan ni kata kana ka proof kana ba kadi ga jong ye let bukam uburi boro belas na yang sasem tu udani ke patap dan ke ing na sidong biang lo boro tege bu kamu mat kam tamang i pat kasnong we ndey ban pendik ke kasnong bat ka we sotonat ka we ba lamba na kalian ke board of director kila dem akan hal yang apa kasnong te kiri ke ndey ban pen kanya ka anja kasnong lara kani ka layat man tang yat ke berdei lara syakmat kani lara ki pendik bing kasnong ki penmi kan kono ta kasnong anytime kalaban khang biang kalaban let yang kono da ka bae ro kam da digere tengi sotonat ki we ba nagaliang i MLA jong iri lakran sayang tu apo lakran bet iki bala ki corporate ba kasnong ngangan dan rangkat baki ime iri de presiden jong SGA de permanent member jong Shalong Golf Club lakran sayang iki ro te kiri kila sutu ba yang nani shikmat argi dan kam konon ngin corporate lang ba kasnong ngi trai rangkat kang titai